ahangaha naho baba bashyinguye abantu b'umuryango umwe bakabashyira hamwe ubona ko ari famiye. Urabona ko Jay Polly, yes, abakozi b'Urunana TV murabona ko tugeze aho Jay Polly ashyinguye, agira ngo mumfashe tumwifurize iruhuko ridashira. So urabona ko ndagenda mbereka ahantu hagiye hashyinguye abantu benshi batandukanye, utarusha gukomera, utarusha n'amafaranga kapo. Iri jambo narisubiyemo kenshi cyane, ibyo bigufashe guca bugufi. So ugabanya umurengwe, kwishyira hejuru y'abantu, ufasha abantu inzira zigishoboka. None se musore, hari akabazo k'amatsiko nashaka kubaza. Urabona ko ahangaha twageze aho Jay Polly aruhukiye. Urabona ushaka nk'umuntu ukeneye kuba hari umuntu wiruhukiye hano, akaba ashaka ko ujya uhakora isuku, yakubona gute? Mukavugana kuri telefone. Ego, ubwo nimero z'imva ni ziba ziri inyuma. Ubu ahangaha kaze tubereke gatoya. Urabona ahangaha ni nimero z'imva. Nk'ubu nk'umuntu ukeneye kuba yakubwira ko akeneye gukoresha isuku ku imva ya Jay Polly, yafata nimero 2453 ku bakeneye iyi ni nimero ya Jay Polly. Hanyuma nimero yawe ya telefone umuntu ashobora kuba yagukeneraho. So twirinze kubikubwira dutangira ikiganiro. Buri kuri kamera z'Urunana TV Rwanda. Ego, ubwo bwira abakurikiye Urunana TV Rwanda nimero yawe ya telefone, ku buryo ugukeneye ushaka kuguha akazi mo hano yaguhamagara akavuga ati nimero iyi niyi, ndashaka ko wagira icyo uyikoraho. Ikaze. Gukora amasuku kumva ku kwezi ni 10,000. Yego. 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 Nibyo mukoresha. Agaruka agasanga imva ye irasa nabi cyangwa yamezeho ibyatsi. Yego. Ubwo ako kanya nitwe tubikorera amasuku. Mwe mubikorera amasuku. So yashatse ko duhora tuhakora buri munsi. Yego. Urasa neza. Afata nimero. Wafata nimero yawe ya telefone. Watanga nimero yawe ya telefone tukabona tukukubaza akabazo k'amatsiko gatoya. 078 38 24 206. Amazina yawe? Witwa Fabrice. Yes, ubuse ko twashaka guhita dukora amasuku nko kwimva ya Jay Polly, uriteguye kubyo ufite ibikoresho twahita dutangira tugakoraho? Ndabifite cyane. Ntago byaba biri kure se? Hano bafite abasore bikorana nabo. Yego. Bahita babikora byihuse. Yes, none se abanyarwanda benshi hari imyumvire runaka ibitarazamuka, ku buryo usanga bashobora kukubaza nti se kubyo umuntu ushaka kumubaza ngo ukora mu irimbi, yakubwira ko akora akazi kahangaha mu irimbi
akaba hari uburyo runaka atakwiyumvamo cyangwa se imishyikirano mwari mufitanye ikaba yagabanukaho gatoya, nta mpungenge cyangwa se imbogamizi mujya muhura nazo nk'abantu mukora akazi k'ahangaha? abenshi bajya babitubaza, ese kuki mwirirwa muri iri rimbi nta bwoba muba mufite? ariko nta bwoba tuba dufite, ahangaha ni nko mu gihugu nk'ahandi hose. Hirahageze abantu benshi batandukanye hirya no hino, bose baraza muri ibi bintu, abasitari, abanyamakuru, iki, abantu bose barazamo hano. Rero ntabwo wavuga ngo wagira ubwoba no kuba twakora amasuku gutya, ntabwo wagira nta kintu kidasanzwe twari twabona muri ibi bintu. Yego, byo kuvuga ngo amadayimoni, ngo abazimu, ngo zirara zaka, mbese ntabwo bibamo. so iyo ugereranije ku kwezi aka kazi katunga umuryango ku buryo umuryango wawe, nk'umuntu ufite umuryango muri make, nk'umudamu wawe cyangwa se umukunzi wawe yumva ngo kora mu irimbi, we ntabwo ashobora kubitekerezaho ngo abigire tugire tunatembera, tugende dutembera hirya no hino tunaganiramo gake gakeya? Akazi gatunze abantu benshi. Yego, Harimo abakora amasuku, yego, hari abakora akazi ko gushingura, yego, hari abakora kubumba buroke, yego, hari abacukura imyobo, yego, hari abubaka aya mazu. yego. Urumva gatunze abantu benshi. Mbese bose babifata nk'akazi, mbese wowe ubifata nk'akazi kari ko kose? Bose ni akazi. Yego. None se abantu bishyira hejuru ugereranije n'abantu ubona baza gushyingura buri munsi cyangwa se n'abaza kuharuhukira buri munsi, ugereranije abantu bari aha ku isaha bishyira hejuru, wabagira nama ki nk'abantu batarumva yuko ubuzima ari akantu gatoya? Kuko ugereranije movement zibera ahangaha, hari inama wabwira abantu bakurikira Urunana TV Rwanda? Ikintu nababwira ni kimwe, kuba turi kuri iyi si ya rurema, yego, nta muntu wakagombye kumva ko akomeye, yego, nta n'umuntu uremereyeho. Mbese umuntu wese yakagombye kuba ibi byamuha isomo. byo guca Abantu benshi bugufi. baragenda bakamara nk'igihe hanze, cyangwa se hanze aha umuntu akijujuta ngo runaka yaranyambuye, Yego, yazaza gushingura akamusanga hano, yego, kandi uwo witaga ko yaramututse, yakwambuye umusanze hano. yaramuvunnye, amusanze hano. Yego, Muri icyo gihe rero wagatekereje ati se ko uyu muntu twabanye igihe cyose ko twakoranye ibintu byinshi, aba yari hano ati nawe yari umuntu nkawe. yego, Niyo mpamvu rero twakagombye kugira ute guca bugufi imbere y'abantu, ugakora ibintu byawe byose yego, utuje ku murongo. aho ufite icyo guha mugenzi wawe ukakimuha kare. Yubaho rwose imbere y'urupfu, na ba minisitiri ruguru hariya barapfa barabashingura, nta muntu rero ukomeye imbere y'urupfu. Turakomeza ugende utwereka ibyiciro parisoma zigiye zirimo ahangaha kugira ngo n'abakurikira Urunana TV, abakurikira Urunana TV niyo mpamvu nifuje guhindura ino content kugira ngo mbereke buryo ki guca bugufi ndetse no kugira icyo ukorera mugenzi wawe ugihumeka ari ibintu ukwiriye gukora nonaha, kuko uyu munsi niwo munsi wawe, witegereza kuzabikora ngo nza ntihabaho. Alright, komeza ugendane natwe, twemeze tugendane n'uyu musore wacu. Ntabwo watubwiye amazina? Yewe nitwa Mugisha Fabrice. Mugisha Fabrice. Bitewe n'igihe maze muri iri rimbi, ntabwo ari kirekire pe, imyaka 3. Yego. Ariko muri iyo myaka 3 bashobora kuba bashinguyemo nk'abantu nk'ibihumbi nka 3. Mu myaka 3 bakaba hagiyemo nk'abantu nk'ibihumbi 3. Nka 3 rwose bakaba barabashinguye ahangaha. Reka dukomeze tugende dutembera. Ibyiciro bitandukanye. Yego. N'abana batoya. Yego. Hari abashinguye mu bana ba VIP. Yego. Abana ba makeya baciriritse. Yego. Abakene. Yego. Ibyiciro byose rero birimo.
ahangaha hose bigiye bihari. Yes, so tukomeza ugende utwereka. Ubu ahangaha ni aho abapolisi baruhukiye. Yes, komeza ugende utwereka. Hano hari umugabo bahashinguye twajyaga twumva mu ikinamico. Bitaga nde? Bitaga niba bamwitaga nde? Yari hano hirya. Ahubwo nabonye wa musaza wakinye muri Rwasa hari ahirya. Niwe cyangwa se muri Rwasa? Kagenze dukomeze tugendane na Mugisha agenda atwereka. Uyu mugabo ntabwo mumuzi muri filime. Uwuhe? Mukeshabatware Damascene. Mukeshabatware, urabona ko tugeze aho Mukeshabatware Damascene aruhukiye. Urabona kuba batamukorera isuku, ibyatsi byamezeho hejuru, urabona amakaro yarangiritse. Ubu yakagombye kuba hari umuntu uhakora isuku. Urazamura ijwi usubiramo nk'uko wari uvuze. Aha nicyo nakwerekaga. Hano nk'ibi byatsi biba bigenda bimeraho hejuru. Bitewe nuko nta muntu uhagera nyine ngo abe yagerageza kuhakora amasuku. Urabona bigenda byangirika, amakaro yose aba yarashizeho. Uyu mugabo yakinaga neza muri filime. Yakinaga neza cyane, yaradutinyuye. Niyo mpamvu twifurije iruhuko ridashira. Dukomeze dutembera. Akazi ukora atari keza, ahubwo wowe uzagakora ugakunze kubera ko ufite icyo ugashakamo, sibyo? Nanjye ntabwo ubundi iyo ukora akazi kose, waba uri umuhinzi, yego, waba uri umushumba, yego, waba uri igiki, yego, ako kazi ugakora ari uko ubona ko ugafitemo ikintu cy'inyungu kiri butahe iwawe. Yego, kibaye nta nyungu zirimo ntabwo wagakora. Ariko nyine kuba dukora ahangaha rwose, hari n'abaza bakarira ngo turi abagome twirirwa dushingura, ariko byose ugomba kubyihanganira ukabifata nk'akazi. Ibimubabaje muri we. Twebwe rero iyo turi mu kazi, akazi kose ni akazi. Nkuko hari n'uwuzana akavuga ati rwose Imana ibaha umugisha, mukora neza. Abantu bose baba batandukanye. Ariko so ntabwo biguca intege iyo bakubwiye ngo muri abantu babi, ngo mwirirwa mushyingura abantu. Ntacyo byabimbwiye, arabivuga nkamureka arakomeza n'ubundi akagenda. Hagera undi nawe aza nawe akampa akazi. Weho ugakomeza ukihangana. Icyo mba ndeba ni akazi. Yes. Yes, njyewe koraga iki kiganiro na Alex, umugabo uruta abandi, ariko ntago mbaruta ku mafaranga tu. Bimwe nababwiye mutakwiriye kwirata, mbaruta mu gutekereza kure, kandi n'abandi batekereza kure. Mwese ndabashimiye. Shimiye na buri muntu wese ugiye gufungura iki kiganiro akakireba. Musore nawe turagushimiye kuba ukoze iki gikorwa cyo dutembereza ahangaha. Ndagira ngo wakibutsa abakurikira Urunana TV nimero yawe ya telefone, kugira ngo uza kureba iki kiganiro afite ahantu hadasukuye abashe kuguha akazi nawe ukomeze wibesheho. Wabibutsa nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ya telefone, yego, 078 38 24 206. baba bakeneye ko namukorera isuku muri ibi bintu bya Rusororo. Yego, bagomba kumbwira nimero y'imva. Yego, nimero y'imva mwazibonye ahangaha, n'amazina ye ariho ku ifoto ibihari, dore iragaragara. Yego, ubundi akambwira ati ujye uhankorera isuku, akampamagara isuku nkayimukorera.
Yes. yaba atabyumva ko nayikoze nabifotora nkanamwoherereza akareba Kuri WhatsApp urahaba? nta kibazo. Yes. Urakoze. Twakomezaga tubwira ko tujyanye ahashyinguye Kizito Mihigo. Aho hirya ni hari. Dukomeze tuhatembera. Yes, nawe tumwifuriza iruhuko ridashira. So umusore turagushimiye. Turagushimiye. Ubwo muri make ahangaha twari turi mu cyiciro cya mbere kuva hano kugera iruguririya. Ubwo ahangaha tugiye mu cyiciro cya kabiri. Yego. Higiriya mbona se hari guhingukaho ni mu cyiciro cya kangahe? Icyiciro kindi cya mbere nk'iki ngiki ariko ho bahashinguye kera muri za 2013 na kabiri gutyo. Ni za kera. Ahangaha rero ni hashyashya, iki ni igice cya covid. Ahangaha zamuka kugera ruguririye iki gice cyose. Cyejo ubundi muri covid. Kujya hirya. Narabakene nabo dore ngabo aha hepfo naho abakene. Urabona ko nabo baruhukiye mu mahoro. Ko dukomeze dutembereza. Tugiye kugera mu gice cy'abana nabo b'icyiciro cya kabiri. Mu gice cy'abana b'icyiciro cya kabiri. Urabona ko hose hagiye hari nimero. Ahangaha ni ah'abana. N'ahabana ha VIP. Aha ni ah'abana b'icyiciro cya kabiri. Abana b'icyiciro cya mbere cya VIP nabo turabageraho hirya iriya. Kadukomeze. Baba bahasakaye kubera iki? Ahangaha bahashyinguye uyu munsi. Urabona ko iyi ngiyi nibwo bari bakiyikora, bahatwikiriye kugira ngo itangirike. Ariko hano naho urabona iki ni igituro cy'umwana kikiri gishyashya bashyinguye uyu munsi. Aha naho buriya naho uyu munsi. Kizito Mihigo nawe ashyinguye hariya hirya. Naho tuhagere tuhereka abakurikiye Runana TV Rwanda. Aba ngaba ni abagiye batishoboye cyane, ariko ku isi twese turishoboye, aho ukuntu abatishoboye cyane kubera aparitema tugiye tubayemo. Ibiciro biba bitandukanye. Ese niba hari za 605. Yego. Icyiciro cya kabiri 305. Ahangaha ni 30. Ahangaha buriya naho hashizeyo. Ahubwo tuba twinjiye mu irimbi ry'abasilamu agace. Ahangaha ni mu irimbi ry'abasilamu. Nk'uyu nguyu bashyizwe hano ni umuyisilamu. Eh. Hari n'imva nyine z'abayisilamu. Ku
ubushize utubwiye ko aha ngaha ari mu irimbi ry'abasilamu ariko tukaba turimo kubona hakaba ariho hari Kizito. Oya, irimbi ry'abasilamu ni aka gace k'aha ngaha. Kano kamanuka hano guca. Uriya ni umusilamu ushinzwe Yego. iki gice guhera hano kumanuka. Ni abasilamu. Iki nacyo nabwo aha ngaha naho ni icyiciro cya mbere. Uyu muntu abantu benshi bari bamuzi. Nawe turamuzi, ni umudije. Uretse tuvuge ko bose baba barapfira igihe kimwe. Oya, uyu musaza urabona amatariki yapfiriyeho ni aya ngaya. 15 z'ukwa kane 2020. Umukecuru nawe apfa 20 z'ukwa kane 2020. Urumva ko barushanwaho iminsi 5. Kuri 15 no kuri 20. Ni iminsi 5. Aba ngaha se uko mbona naho ari abantu begeranye haruguru ho gatoya. Ni umukobwa na nyina. None umukobwa na nyina. Ubwo nabo baba begeranye. Barushanwaho umwaka. Umukobwa yapfuye 2021. Umumama nawe yapfuye 2020. Yes.